gledate Laser Game. Naš mi kreativ ušao imam nekoga u online. Imamo da nema, vidite mi snimak nekoga. Ja pamti sigurno. Gledam sad to je ovo. I film je sigurno. Najvažnije. Dobro. Da promijenim informaciju. Ovo je dobro. Ajmo sad. Ajmo. Možemo na kufu. Ja vidim. Dobro. Ajmo da ti kramo. Ultimate single player. Osam 333 coinsajma. Neka mi da Atletico Madrid. Valencia mi je da ne. A Vlada mi da ponovo. Ja nek nisam igrao ovako protiv Barcelona. Već Valencia, njihove... I tako se rada. Valencia. Laser Club. Valencia. CF. Valencia 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 CF. Dobra. Počnemo. Druga skaček je. Idemo da se rastrkajemo i da igrači. Pa. Samo da samo sebi ne dam. Opa. Ljubite moj otac. Šalim se. Ne. Tako. Opa, Madridac. Taka je, bez tebe. Taka je kad iš. Sudija lopove. Stani. Sudija lopove, čekajmo te napoli. Dođe, daj. Imaš li nekome. Viš, zabio. Viš, faul. Ovo se mene, ja mišljam. Može ne, kako to? Trči. Brže, daj. Tako nešto. Koči. Onda. Još. Greo te. Ne. Hvala Bogu što nije dobro da udaralo. Ja da dam ovo. Opa. Tako. Napišite na komentarima ako ćete da treninge isto ovako snimam. Opa. Baš tako. Što je futboleri rade? Uzmi je! Opa, viš, na prodribla. Me. Ajde, kako je glasao? Faca! Bože! Ćeš me. Sad neš. O, dobro, trči!
Trči! Faul! Daj me žuti karton. Što sam uradio? Ajde. Iako sam ga tako prsta, on je mene. Vidi. What? Dvi? Tek. Faul. Da li me zizjaš? Promijem stare građanek. Stvarno. Promijem. Ok. CDM. Čekaj, ovo je bolje ili gori? CDM, ovo je 49. Bože da. Ovo ne igra, tako je možda. Ja vidimo, ne taj, vraćajnik je nekoliko. Ojaj, viš, ovaj ne sigurno ne igra. Vidim, što ti? Nemaš teško. Sad ćemo da promijenimo sata. Eto je to. Da promijenimo informaciju. Slišali smo? I čak se onda dane. Samo slikujemo muziku. Pesasno. Da nazovijem copyright. Jer to se može nekima desiti. Jer YouTube gleda svakome klipove. Pa se može desiti da čuju muziku pa da dobiješ copyright. Copyright je sa šta? Copyright je sa šta? Ne. On je takav. Sunce ti poljubim. Tako, trči, daj hapte golma. Hoću da sam sebi, ne! Šalim se. Možda to misliš ozbiljno. Prošla kroz igre ćemo mnogo, Bože, kreatici, što ne rade? Ne. Tako, Goša, vidi Goša. Ajša. Uzimamo loptu. Trči, brže, visokog, trči, brže, trči. Hoće to trči. Skrenut. Vidi ga. Tako. Uzmi loptu. Ne, vidi, će brže igrati. Zato što je... Opa. Trči. Trči, daj mu go. A ovi igrači... Bože, zaustavimo loptu. Drži, tako. Tako. Žalostno je stvarno da mi je preljač na joystick. Više se naučih na joystick, igram 5 godina na joysticks. Igram i PES i FIFA. FIFA na telefon. Na joystick. Hoće li se provući i dati go? Yes! Ja ne mogu da vjerujem. Oh my god. U zadnjoj sekundi pri kraju. Oh my bože. Ja ne mogu da vjerujem. Oh my god. U zadnjoj sekundi. Dobro, da imam to. Moga sam što prođe, mi ćemo da se veselimo. Sad jer sam ga dobio. Dobili smo. Bravo za ovoga igrača koji je dao svaka mu da čast. Nećeš dobiti istina
Ti mi uvijek daš gol, ja. Ti mi uvijek daš gol. To, brate, yes. Yes. To. Yes. Mi smo sedmi. To. Bio sam prije treći, ja hoću da dobijem još jedno. Da kupim normalno neki igrač. Ovo mi je prvi put da sam uliko od kojim sada. Mogu da dobijem jedan pek. Što ovo znači? Nemo što je ovo, bože. A ništa ovo je, ne znam, dobro. Što vidjeli? Mi se vidimo. Čekaj, koji smo mi? Koji smo mi ti? Mi smo zadnji. Ne znam, nebitno. Nebitno koji smo. Jes. To bi bilo, ljudi. Sve što se tiče ovoga klipa. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Pus!